Nuko rero reka nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV, ngushimire uburyo dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro na kimwe kigucika. Wibuke gukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere bazajya bagerwaho n'ibiganiro byacu. Nk'uko mumaze kubimenyera, tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, yaba updates zigezweho, amakuru agezweho mu mikino n'imyidagaduro, exclusive interview, ubuhamya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Ariko icyiza gihari ni uko abenshi mutwereka yuko mwishimira ibyo tubakorera, natwe biradushimisha cyane cyane ko ibyo dukora n'ubundi ni mwebwe tuba tubikorera. Kora subscribe rero ubundi ujye kuri www.zaramagazine.com ugenda umenya amakuru agezweho. Nkwibutse yuko filime yo kureba yitwa Inzika series, urayisanga kuri YouTube channel yitwa Inzika series. Ubundi ibintu birusheho kugenda bikubana uburyohe. Njyewe rero uyu munsi ngiye kubagezaho urutonde rw'ibyamamare cyangwa se rw'ibyamamare 10 bikize muri Afurika, cyangwa se abahanzi 10 bakize muri Afurika. Ntabwo ari abakorera umuziki ku mugabane wa Afurika, ariko ni abakomoka muri Afurika bafite agatubutse kugeza ubu muri uyu mwaka wa 2021. Ku mwanya wa 10 muri aba bahanzi bafite agatubutse ku mugabane wa Afurika turahasanga umusore witwa cyangwa se umugabo witwa D'banj. Umuhanzi witwa D'banj kugeza ubu arabarirwa agera muri miliyoni 11 z'amadolari. Amazina ye nyakuri yitwa Oladapo Daniel Oyebanjo. Yavutse itariki 9 z'ukwa gatandatu 1980. Akaba akomoka hariya mu gihugu cya Nigeria. Niwe uza ku mwanya wa 10 na miliyoni zigera kuri 11 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga Tuface Idibia cyangwa se bakunze kwita Tubaba, na miliyoni 15 z'amadolari. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Innocent Uja Idibia. Yavutse tariki 18 z'ukwa 9 1975 hariya muri Nigeria, akaba ariho akomoka. Ku mwanya wa 8 turahasanga Mr P. Mr P arabarirwa agera kuri miliyoni 15,200 by'amadolari. Uyu mugabo yahoze mu itsinda rya P-Square, abenshi baramuzi, yitwa Peter Okoye. Yavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 11 1981. nawe ni umunya-Nigeria. Ngira ngo abanya-Nigeria n'ubundi nibo turi busange biganje kuri uru rutonde. Mu mwanya wa 7 turahasanga Davido, abarirwa agera kuri miliyoni 16 z'amadolari. Uyu mugabo ubundi amazina ye yitwa David Adekele Adeji, ni David Adekele Adedeji. Akaba yaravuze itariki 21 z'ukwezi kwa 11 1992 hariya mu gihugu cya Nigeria. Ngira ngo murabyibuka yuko n'ubundi Davido mu minsi ishize aherutse no gushinga kaminuza hariya muri Nigeria, yise nyine n'ubundi yiterwa amazina ye. Ku mwanya wa 7 niwe rero twahasangaga. Ugiye ku mwanya wa 6 tuhasanga Rude Boy n'ubundi nawe yahoze mu itsinda rya P-Square, arabarirwa agera kuri miliyoni 16,100 by'amadolari. Ubundi yitwa Paul Okoye, akaba n'ubundi ari impanga ya Peter Okoye bahoze baririmbana. Akaba yaravutse tariki n'ubundi nawe 18 z'ukwezi kwa 11 1981 hariya mu gihugu cya Nigeria. Ku mwanya wa 6 niwe turi buze kuhasanga nyine Rude Boy. Mu gihe ku mwanya wa 5 hari Wizkid arabarirwa agera kuri miliyoni 20 z'amadolari. Nawe ni umunya-Nigeria. Ubundi amazina ye yitwa Ayodeji Ibrahim Balogun. Akaba yaravutse tariki 16 z'ukwa 11 1990. Uyu musore ukiri muto nawe ari mu bahanzi 10
bafite agatubutse. Ku mwanya wa kane turahasanga Don Jazz. Don Jazz yarabarirwa agera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Nawe akomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba yitwa Michael Collins Ajele, akaba yaravutse tariki 26 z'ukwa 11 1982. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Black Coffee, arabarirwa agera kuri miliyoni 60 z'amadolari. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Nkosinati Mafumulo, akaba yaravutse tariki 11 z'ukwa gatatu 1976. Ubwenegihugu bwe n'ubundi ni Afurika y'Epfo. Uyu mugabo akomoka muri Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi w'icyamamare cyane, yagiye akora indirimbo zitandukanye abantu bagiye bakunda, bamwita Akon. Akon kugeza ubu arabarirwa agera kuri miliyoni 80 z'amadolari. Ubundi amazina ye yitwa Aliyume Damala Badara Akontiam, yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa kane 1973. Uyu ni umunyasenegal ariko utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho akorera ibikorwa bye bya muzika. Nubwo ari umwe mu banyafurika batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko usanga bafite ibikorwa byinshi iwabo muri Senegal ndetse no muri Afurika muri rusange. Ku mwanya wa mbere turahasanga ni umuhanzi wo hambere, yagiye akora ibihangano bitandukanye abantu bagiye bakunda, bamwita Youssou N'Dour. Youssou N'Dour arabarirwa ageze kuri miliyoni 150 z'amadolari. Ubundi n'amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Youssou N'Dour. Yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1959. Nawe ni umunyasenegal. Ngira ngo abo ni bo bahanzi b'abanyafurika kugeza ubu ngubu bafite agatubutse. Ngira ngo urebye n'ubundi urasangamo abahanzi benshi bo muri West Africa cyangwa se muri Afurika y'Uburengerazuba, nta wabishidikanyaho n'ubundi, kuko nibo bahanzi bafite amafaranga menshi, ni nabo urebye umuziki wabo winjiriza cyane. Uru rutonde dukesha urubuga rwa Gbase cyangwa se ikinyamakuru cya Gbase. Ukomeje usanga nk'abahanzi bo muri kano karere barimo ni nka Diamond Platinum uri ku mwanya wa 20 na miliyoni 5, ndetse na Jose Chameleone uri ku mwanya wa 16 na miliyoni 6 z'amadolari. Abandi bahanzi wenda usangamo ni nka Koffi Olomide na Fally Ipupa, nabo bashyizwe ku mwanya wa 18 na miliyoni 5. Koffi ari ku mwanya wa 18 na miliyoni 5, mu gihe Fally Ipupa ari ku mwanya wa 19 na miliyoni 5 nawe. Mu gihe umuhanzi w'igitsina gore ubonamo ni Tiwa Savage uri ku mwanya wa 15 na miliyoni 7. Ariko twebwe nka Zara Magazine twashatse kubagezaho abahanzi 10 bafite agatubutse hano ku mugabane wa Afurika. Uru rutonde kimwe n'izindi zitandukanye rero tuzajya tubagezaho, kugira ngo ni kimwe mu bintu abadukurikirana bagiye badusaba, kandi tuzajya tukibakorera neza rwose. Kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira na kimwe kigucika, cyane cyane yuko ibyo tubategurira biba ari byinshi kandi biba ari byiza. Tuba tugamije guhaza ukwifuza kwanyu no kugira ngo tubagezeho ibigezweho mubimenye, cyane cyane ko aricyo tubereye aha, kandi namwe mutwereka yuko ibyo dukora bibanyura. Kora subscribe, ikindi usangize n'inshuti zawe iyi link yacu, kugira ngo birusheho kugera ku bantu benshi, ubundi ibintu bikomeze kuba uburyohe.